ва пеш аз сафар аз санҷиш ҳатман гузаранд. Ба мақомоти дахлдори Русия рафта проверка мекунанд ки депорт дорен ё ки не. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем дар бораи мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирон чиро хотиррасон кард. Бо диққат гӯш кунед, информатсияи фоидаоварай. خب نفرهایی که در فدراسیای روسیه قرار دارین یا بیرون از روسیه قرار دارین، اگر شما خواهید فهمیدن که شما را زپرت کردگی هستن از روسیه یا اینکه نه، نامرای واتساپ میبراید بنویسونین، تفتیش زپرت ها میکنن. مقامات جمهوری تاجیکستان بار دیگر از مهاجران خواست حضورشان در روسیه را قانونی گردانند و پیش از سفر از سنجش حتما گذارند. نخست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک آگاهینامه از شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار میکنند یادرس شد که تا 30 اپریل حجتها و حضور خود را در حدود روسیه قانونی گردانیده به کارشان ادامه دهند. یعنی که وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای تمام شهروندان خاطررسان کرد که فدراسیای روسیه مهلت دادگی تا 30 اپریل کسی که حجت نداره حجتاش درست کنه و بعد که اگر حجتاتون درست نکردن دپورتاسیا کردن از روسیه سر می شود. شهروندان خارجی که در قلمرو روسیه قرار دارند ولی در جای استقامتشان خود را به قید نگرفتند، پتنت کاری ندارند یا برای آن هر ماه باج نپرداختند و اینچنین بر روی خط شخصان تحت نظارت قرار داشته داخل کرده شدند میتوانند از حدود روسیه اخراج نشده حجتهای خود را به ترتیب درآورده امکانیت قانونی کار کردن را در قلمرو روسیه پیدا نمایند. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای داخلی. شما میتونید که از جمله همه گفتگی های ما باشین اگر یگان تا شما به گذشتن گرانیت به از روسیه بیرون برآمدن در همون حدود فدراسیای روسیه بودو باش خودتون قانونی کنین و دپورتاسیا نشوین. با چنین درخواست وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان و نمایندگی این نهاد در روسیه نیز برآمد کرده با نشر اظهارات علاوه از مهاجران خواستند که تا 30 اپریل به مقامات داخلدار روسیه رفته حضور خود را قانونی کنند یا حدود این دولت را ترک نمایند. یعنی که به شعبه های میلیتسیا اگر که نرفتین یا که به صخر و اگر که نرفتین برای پتنت گرفتن شما باید که پیش از 30 اپریل روسیه را ترک بکنید وگرنه شما را دپورتاسیا میکنند. این بود یک اینفورماسیای نو خواستیم با معلومات شما برسونیم تا همه شما آگاه باشین. کامنتاری های شما را خوانده به سوالاتون جواب میگردونیم. یگان نفر شما بخواهین گرانیتای قزاقستان سفر کنین و دکومنت های خودتون بیاین اثر نو قانونی کنین 100% کنین. نامرهایی که روی اکران دا میبراید زنگشون زنین گرانیتا میبرم. یک نفر نویسنده: السلام علیکم اکاجون، درباره همین международní права یک بار میفهموندین میشود کار کرده گشته مثال در روسیه یا که در قزاقستان حاضر همین خیل права گرفته سن بچه ها دوبای است که международní یک بار دربارش میفهموندین بگیریم نگیریم چخیلی که ما همین را دربارش کمتر معلومات گرفتیم. международní права مثال وقتی که دسترس میکنین شما در اوج آمدگی هستی که همین حجت هر کسی که داره زیاده از 70 دولت روی دنیا دا میتونه که به همین prava کار بکنه یا که گشت و گذار بکنه یا که در اوج آمدگی هستی برای مهلت همین международní prava که مهلتی کم داره. مثال праваҳои худмон 10 сола муҳлатай ё ягон давлати дигар мумкин бошад ки бояд 10 сола зиёдтар ҳамин международни праваҳо муҳлатшон аз 1 сола сар мешаванд, мисол то 3 солара давом мекунанд. ҳамин қадар маълумот дар бораш буд барои шумо фаҳмондем ва фикр мекунам ки фаҳмидем бародари азиз. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум братсози хубӣ, 98 тирамоҳ даъват мекунанд ё не ака? пиратар фаҳмон. соли таваллуди 98 27 сола ки кай шидӣ ҳамон вақт аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. як нафари дигар нависондай: дар бораи Аблава видеотон чӣ шид? дар канали юристиҷаи 01 мо дар ин мавзӯъ видео кардем, метавонем дуроин тамошо кунем. дина партохтагӣ шудаем бародар.
як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум бародар Сорбон, метавонам граница нарафта ФМС раван мигратсионкама метиан через указ патент гирам. Мигратсиони картара пешниҳод кунӣ мисол граница ногузашта па укази нав гуфта бренагар бале патент гирифта метонем бародар. Муҳиба нависондае салом бародар, ман дар чорни списка 120 000 будум, лекин ба ватан рафтам пас 3 моҳ баргаштан аввал заявление навистам гашта ҳуҷҷат кардам. баъде ки аз Россия берун мебироем вақти дар чорни спискаем новобаста аз рӯе ки 3 моҳ мегзара ё 1 моҳ мегзара, шумо ки дар омаден сразу документотона кунен, номтон аз ҳамун чорни списка нест мешавад. як нафари дигар нависондай ассалому алайкум акаи Сорбон, мара запрет навъез мондиам бе асос, куҷода муроҷиат кунам? ҳамун ҷое ки шуморо запрет кардагиай аз мисол мақомоти болоӣ гуфта, суди болоӣ гуфта ё прокуратураи генералӣ гуфта, ҳамин чизоро дар назар дорем, ҳамин ҷоҳо мерен аз болои ҳамун ҷое ки ҳалнома баровардагиай шуморо запрет кардагиай заявления менависем. мақсад бе асос ки боша и албатта 99% вероятност дора ки запретона видварениятона кушода карда метонем. Абдуллоев нависондай чӣ хел ай Россия набаромада фаҳмем депорта. мо дар аввали видео одамҳоеро ки гуфтем метонен ҳамвода муроҷиат кунед, дар куҷое ки бошен проверка мекунанд ки депорт дорен ё ки не. Амонулло нависондай салом акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ки нестай? Меган аз байн гирифтан? Не, аз байн нарафтай. Хизмати алтернативӣ то ҳозира вуҷуд дора. касое ки мехоҳен анҷом битиен бо пардохт кардани маблағ дар муддати 1 моҳ ҳамин ҳуҷҷатта дастрас мекунед. Зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.